Afia baton Rems me medical aka e wo kase fidie ba akoso se Rems no the real Rems na sibia ye e wo afia baton mu no se wan hwe yi a na wan ma wo site na nko akiri yi a tie ne wo ni esei no Dr. Mahmoud Bawumia MPP amanyoku no ade a omo ye ne se omo hwe asofo na omo agigi din no e wo Ghana ha sei no na omo wurawura mu enununu mu a na omo di sika puli wo mu but sa prophecy we say a eba ye no I am telling Prophet Victor Kusi Boateng say prophecy we enye divine prophecy emfre wurade je se yedru political season say ya eya na asofo ni bebre na ba bonten ebe kire se nyame eyi ni obedi president no e de a kire mo e papa Owusu Bempa ba bonten beka bi Prophet Nigel Gaze nso mi ba bonten beka bi asofo ni bebre na aka asofo beduko bi kran so timi ba bonten ebeka e kire se nyame eyi nipa so mesi anaso benten e na a kire ne se obedi president ewo Ghana ha afin so political season na yedru mu na asofo ni bebre na aba bonten ebe kasa na asofo ni Owusu Bempa de nyante ne nka papa se o twen November be ba bonten e ne de aba betudwa na asofo ba ko a owo Ghana ha no kwasem se wagide yie pa Reverend Kusi Boateng ono so ba bonten ebe ye program bi ewo Kumasi na se ne nyenim se Reverend Kusi Boateng ni papa ene sofo pani Duncan Williams enu nti bebre na aka se ne nkomhye bi eni wa atofom a amba muda papa iba bonten be ka ase nyame yi ahwe ne se Dr. Mahmoud Bawumia vice president as say all president beto no so aba no ono ena nyame yi ahwe ne se oba be ye president anso ha papa iko so kire se aba no ye beto no 7 December de na anso ye declare aba no 7 December na mo ye be declare no on the 9th of December na say yesu wu ye ne na asaso no sore ye no eni nti Ghana photo aba ne na ansaso ene be declare president no e de amaye sa nkomhye wi papa yi e de beto abonten no e manes na asore manankasa kra ebufuye na eno na mafo e wa bonten ebisa se adan na asore manankasa kra ne bu omubu efu papa no enkomhye no mo nyinni ana omo nyinni se oyodifo so edifo wo ho ana edifo ni ho na se edifo wo ho a nyame ne kasa kire omo ana ade ne mo hu ne ya no mo hu na omo ba bonten ebe ka no wenim nyina eye ensembisa ekoso ewo prophecy asofo ede ba bonten no mensa ka sof peni ba ko a ye friend asumdwe sofo ye difo kese pa wo Ghana ha ni nya ye din ye pa na so ye me ni akwakotu no edna ba studio ha se omra no meboa ye enfanfa enkomhya ya na edifo ni bi ede ba bonten hono so ye difo no nim sunsum nsem ide ye kwa no ho ana tese ye nyira ye abusua me ka wo se aha eye too much GA subscribe my page we me adoma ne so ama upload bi bia wonsa etimi aka enu te ka me ho ye ko papa woni enko ma na kwa aba papa che mo kwa aba mejo so master papa bibia said that say eto nsafrewa aya na business schedule ni nyina mu unya ye dende na so unya daje ne mre edemaye medase papa ene ye nkomo no eyetiawa okay se ne nyenim se Ghana ha political season mu ni na edru sabia na ya na edifo no madwuma sore pa aya na yenim se eye fam na ya na mo bepe ana se eyampa se nyame na ya na ekasa kire bebre na aba bonten de nyame aka tro matudwa enra nko na sofo pani Reverend Kusi Boateng so ba bonten a ono so de betu dwa se nyame eyi ache ne se Dr. Bawumia ena ebedi president ewo Ghana ha wa ba ya ye ba betu na ensam ne ba bonten na raise questions and concerns ebinim kasa asem kwa beto abonten ne sore manankasa kwa bufu ebi chese sore man bufu ye because be mo hwese na system net na hwe nkyerese nyame be Bawumia so ba be president ebi so kyerese papa ne nkomhye bi antofo moda enu nti ne nyame aka che na waka nti sa na tie papa se ekosunsumu a edifo ne ya mo hu nsem se meda so master ne Americani afia bato no Rems me medical aka ewo kase fidie ba akoso se Rems no the real Rems na sibia ye ewo afia bato mu no se wan hwe yi a na wan ma wo site na nko akiri yi a eya Prophet Victor Kusi Boateng a wo kana asem menim no se 1-on-1 menim no era Rems nso no menim no ewo Rems tie ne wo ni esei no Dr. Mahmoud Bawumia MPP amanyoku no ade a omo ye ne se omo hwe asofo na omo agigi din no ewo Ghana ha sei no na omo wurawura mu enununu mu a na omo de sika puli wo mu
because Yasha Victor Kusibuatin, Prophet Victor Kusibuatin, or with Deep Power Ghana. And in the program now, or yeah, and I think once in a year, science and talking, you know, once in a year. It is do on my nipa koye pa, a nipa ko. But some prophecy will say, I am telling Prophet Victor Kusibuatin say prophecy way and yet divine prophecy. And Freddy. Yeah. Papa Togo. Reverend Kusibuatin prophecy na about bontin. Yeah. Papa Ujina had to say so watch say in free nyam. In Freddy spiritual realms no. Prophecy no. But me and me tell our prophecy ne say and nam social media ne say me hunu ya na me hunu say prophecy we in Freddy. Papa we di kan ka say papa no kra wonni mu no. Yeah. Munam fam na me nim no. Yeah. Be se de no bia wonni mu no. Na wabeka asem na obetimi agi na chinye se emfiri nyame we hie nipa baako a and now say what spiritual sight intino the first very day we be hunu nipa no is either say social media and now say we hia no one on one no e ma hunu nipa no na chi asem those days na Prophet Victor Kusibuatin a na ehunu no enye wone ne papa de na asesa enye ma asesa say Prophet Victor Kusibuatin e de ne ho awura amanyo semu and we yi na nimu nso de apie am ya say Prophet Victor Kusibuatin we ye MPP ni eti Dr. Mahmoud Bawumia na na do dan kwa Akufo-Addo wo ye close to Prophet Victor Kusibuatin eti prophecy a wo de be ba bontin ni na no ye say wo hye wo the prophecy ni ba with carnality mind just no hunamu no ayahunamu no de hye nkom enya huhumu eti san kom hye wi e ba ye te Ghana se ye hwe because me makogina platform bi so ahye nkom say afu we about no me hu say Dr. Mahmoud Bawumia ene Nepo Dr. Matthew Poku Prempe ejina osoro ho na aduru say awia ni nsuo eba na osoro na ewo say osoro no omutimitira ne so ana omo hye na se ema osoro ni timi save omu no osoro ne de nani akire nwuram na mahunu John Dramani Mahama ana ye maami Jen na no Poku mensa say ajeman na mahu se chiniye ese honom na asie dum katia adi chiniye na ba besi John Mahama so wa bra nsuo no ene awia ne ba no adi chiniye na ba besi ni so eti rams no menso media mehunu ye ne say rams ne ye to aba ne wie ye no na John Dramani Mahama afa aba no wei menya ndisi ni me winu nipa na me support ne pa say ye kase ye ba physical nipa na me support no me ye omanto amani bra no mo pe ye flag bearer ship yi Kennedy Japan na me support ne pa enti eno no wo ba bonte be hye nkoma but Prophet Victor Kusibuatin commission we say me say the year 2024 we are woman December about one na ye beto no ene be hu say Prophet Victor Kusibuatin ahye nkoma sha ba ne commission we die e beto nso yo papa ye nto aso senya wo kasa no se unsu hu bi yeah e wo rems exactly papa eno na de question ne ba se edifo no ya haban na mote so mo ne so na mahu ade moda na mahu ade ana kwan be so na mo fa mo di hu ne mu hu no na mote ne ya na mote me da se ye wo difo bi ho no ma ne de dan so okay and ye wo bu ho no so a ne de nye dan so ba ne de e hya se free dan so no ye were 3 stages mo nipa be ye matured in prophetic realms okay one I started from a dream it nipa ne be so da ye obeka na abem obeso obeka na abem started from there no na develop it aba bibi e friend say trance no te say me ne oti ase ya ebia mayemre me ne okasa me ni betimi akomisa te say ne meda within 30 seconds and it tatra biasa metimi de nya daye be se 10 within 30 seconds no metimi de aso daye te say ne wo hwa ebia movie no say kwaji advert aba unso mo kɔ ne 10 ana say wo hwa movie na wo we see the wo so no yeah within 30 seconds we betimi de nya revelation na wo do bebele and a trance and no chance nipa ni develop it and from trance no we want say wo ba bedru ba bia your friend say vision clear vision ankasa clear vision no enya ho afi na wo koda aba be hunu ne wo woni so two enya sa afi na wo betonko aba hunu ne wo woni so
woni nipa ni hia ya one on one no hu ne edi nachi woni nipa ni kasa one on one no hu ne edi nachi woni nipa no ebi kura pa ni message keke e na obehu no phone so say unu message na no hu ne ha no eti ya wasa kwan no aso ane efa ade hye nkom ehu sa ade we na ebe koso ade we na ebe koso en obi a wokwan ofa so a wo hunu ne huhu ma yintasem obi wo hono ma wo bo mpaye ene wo hunu obi wo hono so a omo mpaye wote hono ma ne nani na bie ne wo hunu sa ade sei ene eba besi ade we ene eba besi ewo man ni mu ade we na ebesi ewo nipa semesi ho eti enisoade hunu no eya haban ene yati ebi ya sa ade ne de ebi ti ahaban e de so mani so sane be yo mani bebie but enyo mu nyina na se ye nyina na yete sa ye obi ho no ma e divine calling anya me dia ma no wo be nya me dwuma ma ye fle bibi say fivefold ministry aya adwuma ba ko a akabom na emu me won kura bata mako enum emu ye wo aya apostle ye wo aya evangelist ye wo prophet ye wo teacher and ye wo pastor obia won ye wo ye e wo adwuma ni mu prophet ade ani say obedan yankopon tirimu po adi akere obedan yintasem a enipa bia enimu da nyame tirimu po a wo ade fa oman na ho nyame tirimu po a wo ade fa nipa no ho nyame tirimu po a wo de fa asafo no ho na wada na didi akere wo say wo ye mano eti kokwa kasa e fa mame eti every prophet bia hwe say nsem a wo beka no ensem no ebebem eti medical canada say at the end of the prophecy no and ebe mi ehuri se nipa we se nkomhye ni fire urade ana se fire urade. Okay papa asofo bebre na hye nkom se ne mde kan bebre de na na bam enkomo so koso abonten se asofo ni bi adjoin all courts ebi ni mu de mo hu akwa hintan baabi ena mu de omo dwuma no enu nto mu hu asem ne kama ne bamu de na so emfiri nyame waye defui na wote sunsun semasi ampa se ebi mutimi ko join all courts e ko je honhum bi de hye nkoma ne bamu ana na honhum a emfie awrade no eye den ne timi den hintasem de ma ne bamu me da se ye wo bayi e wo ho ade bia ye wo eye ne positive no ye wo ne negative e wo ho and ade bia ye wo ne original no ye wo ne fake e wo ho no sisi ase wunyo obi pa we ye clever pa na wo clear sound and a clear manda ebeye de pass obit ma identify who say sika we say e fake sika we original unless say e bia chance die bia ewum ne ya kire no kurampo no mo nim sa chance die ne kurampo no ebu form so de bia etu be wura shop akese bi be wura banks anim no na eye hwehwe no ye de fake ni bia ye de atetale ho no bo sam ye ni suade hunu e de kire nyame ye ni suade hunu e de kire by the end of the day no send ye be ya oh my god na ye wo no he say ne wo rams ni mu say ye wasofo bi ble e wo man ni mu bible say dia na ba e na be mu hunu dia koro okay because sabi bo friend mi nkonko so kodu mani nyeye naturally no nyame amone sa but adia omo ye ni say obu ho no ma won say anka pa no akopone baabi no de ye can say watermelon akwakotia ho ntubo hu say be fifi no na afifi saa na nkrofo bebre wa Ghana ha omo ye okay nkrofo beble awo maimu a almost from who say asofo there was a time na me nya young guy bi wo ye muslim and you say wabeji Christo di and wo catch him say first eya konfo ni ehunu omu so wo mo hye batakali no mo titi nwuram no mo yesei ene malamfo no mo hye batakali no mo titi nwuram ne ho ayi no ese hunu sa de ni bi wo mo nyina ba be hye coat wo mo nyina be hye suit ene mo de nam system ni mu no se Ghana ade bi wo rams ni mu a ye friends a occultism rain se Ghana eno na rain pa wo Ghana ha se papa asofo be ble aba Ghana o maba be tena kunya ne so ene kunya no mo yes o mo de tena so ana meka so bi o rams bia wo wani wo honhum bia no wonim ashase afiri ba bia na abobaba aba to papa panira kokora ana se rams na kunya no so wote so ene wonim ahintasem ewum ade be manipa age ne meka atom ni se
se nipa ne transfer ne time ne ba be so a wo ya de a first na on film but time ne ba be so no afi wo kanta personality wo fan ko spiritual wo ya no am ya chew ya wo sofo be brain sofo be free so wo ya young guy no wo fe pa wo se wo obi o wa ni bia no hu se nipa na o hu se nipa we say ese cobra ye sa sofo ni free so no na sabi sofo bia ono nso aba ono nso ne husuo ene na bosuo no ete se chimpanzee ye ese ono na race ni mu no wo ote akunya ne so a wo rain sisi wo sa okotism ne so a sisi a wote akunya ne so sa sofo na na oye cobra ne cotism animal ne ye cobra no wo fira akunya ne so no ade a wo ye ne se wo counter na o ma police for aba bechew ede bia na me ka se wo me asomdwe so for metie se mesimi wotumi na bia waba na obe ponche me wa counter me wo counter me no eya wo mu ntokwa na ane me ko eti mitumi na me wo no I have to fight with you in the spiritual realms not physical because police ni entimi solve eya spiritual case eya wo mu nkomo ni yedi enti se wo se nipa ne betre kunya ne so na kunya na wote so ne tam ne ya so pe afubo se wo ye na de pa na o ma police for achew wo ye na de pa na o ma police for achew eti de bia na ka se Ghana police for no eto mmire bia medi o mo ho yaw because ade na ye no ya ade a say ya spiritual and Ghana ye ni spiritual court bia wa ha what I say two ebi a Bible mu nsam na mefa ana me de punch nipa ne boni pa na chi bo na chi a asam no ye ko Bible mu ewom eti de na wo sa wo cheme papa onni ni se asofo na ema obi kasetia na o ma ye kwoche no se na odi kankan no enye sunsun ntoko na nipa ne kokan no se bia papa wuti we na se bia ma ne susim na so na obi ba be kasetia wo credibility no eno ye wo physical appearance na nipa hu ne se obebo wodin se nipa sumesi oye kronfo nipa sumesi otese nipa sumesi ote eno sa no o ka de egu me hu fi enye hunhun mu asem na na be ka eye hu ne mu asem na na be ka hu ne mu asem so de edi no court emremu na edidi enti se wo be di matem agumi ni pedua no ho fie agumi credibility no ho fie ni de me fa wonko sunsun na mo mema abran ni wadi papa no ma me musa ye hwe ebi ama ba bonte na be ka che say oh ohe mestay ensem asundwe so for me kan nyina no ensem a me megidi say e wo Bible mu by the end of the day wo ohe ma Esther a we media worker na journalist se wo ko hwe Bible na na hu say ensem ne ye papa ne me kan nyina metumfu tro aguani na ultimate Bible thing be prove me wrong with a Bible na kananga sana me asumdwe so for me based on it na once who based on Bible ni munsem eba be prove me wrong a kira ba na wasa me chew because one mama me kwan me na mama kwan say and some may be a free Bible ma me ka no so wo susu sa woni me ya adwene a wo ya blogger wo ya sofo wo ya wan but bonten na for Bible ni be prove me wrong na me the Bible ni be prove me wrong one na wo se me mo within and ma bo within and ma ka cha say me ko Bible mu no ade we say ye yi firi ha e kire say ne wo ye no ye kronfo ade we mi yi firi ha e kire say ne wo ye no ye kronfo ade we mi yi firi ha e kire say ni nyina nso ye for Bible ni ehwehwe mu a ensem a me ka ye no ni nyina wom wo so ensem a wo ka ye no enim eti kire ba na wo sa wo cheme eti de bia me ka say Ghana aya police court ene na sefo no e wo se yetimi nya asofo asabi omo wo nyame adwene a wo honom sensem ne ba na Bible mu nsem a ye ma sofo no eni asam no ala so person so mu nsem ne ekodi no court no no oh yeah ala se sofo no be wura sunsun ma o be wura sunsun mu because wo ko Nigeria mo spiritual court wo honom it is a we obi a we issue no aya spiritual issue a ya ha ya ho say ye no ko obi asabi woni ani exactly near solve some easy ama nwoto etigana ha okotozim pastors eye adwuma wa ha papa and sisi e bi wo erenim as sisi e wo mu na tim o mu ru sisi e okotozim pastors yeah eti erenim awo erenim sisi e wo Ghana ha enani nyina aka few time na the time na so papa mimi sa wo ye difui na wo hu se Ghana ha ye wo okotozim pastors wa ha omu na omu ru ni no yeah papa wo ye den na wo di ye no hu ne se
wo ye den na wo hu ade eye da yesu na wonya no eye niswade hu eye vision eye trance sen na ya na wonya wo niswade hu ne fa me da se woni pa bia wo kwan ofa so a wo hu na niswade hu ba me a meti ase no me wa konuasa beble a me fa so a me hu ebi wo no ma eduru ba bi se critical etimi ba into trance ba me dia no majority eye vision, that is revelation and niswade hu no ana me fa so a me de hu no ebi wo no ma me titi mi hu a me hwa ade ni se ya enipa no betimi aba so on say guy we say why Nollywood actor say Hollywood actor so your friend no Paul Walker we action movie ni bi there was a time now a check before so be accident mla no shoot movie no me take one of a movie me refi title me hwe say ya na me hu say akwa no we had not to casket him casket no instead of say bia se casket ni besi ambulance mu a ensi ambulance ni mu but casket ni mu hye ambulance na se and ambulance no etwifa casket no so etimi hu sa asem no ache o ma no mu wo me nche no the time na after revelation ni sha se commission ni sha adam ka cho say Paul Walker ade say na me hu no eti ebetima ba say Paul Walker betima nya accident e won movie yi mu dai ni senior wo twemu anasa Paul Walker betima nya nkwanhie bi a se nyame amfafi a Paul Walker betime wu woni nkwanhie mu enu 2 months ana Paul Walker dinya accident no na me TV hu a mehwe ni si ya te se ne obi ti ni TV hu a wo hwe yi a ena me hu ni sa de no eti me die no enye se bia mebo mpa ye nko a ena me hu no me ni nipa ni hia na etwa se nyame dan ne ho adi ensam de kire me a eba ebu onum nso a eba e wodayem ebu onum nso a me bo mpa ya ena eba nti e wa kwamia sawodo bebre a e fa so a me di hu no ebu onso a me ji u day born with date of birth na me da hwehwe ma hu no ne yekoso papa abre bia na nyame ne di fo kasa ana abre bi wo ho a sa abre we di nyame nkasa ebre we na nyame kasa spiritual realms no ye was silence season e wo honom tie nyankopon ka no that was Elisha e ka sembi emra Elisha ne ba Gehazi ekobo mpaye ekotena eye obakurafo obasikani bi fi a debi omokwa na oba no amoma brusan na omakwa akoda ho no modidi wo honom ana Elisha busa ne ba Gehazi say Gehazi edi apa na ususu say obasikani we say ohia wo fi a ana Gehazi say me papa since ye ba ha say nyina obayi asini no ye ma ha say me hu say akora ni su akora bi su wo fi ada that means say ma me no laki akora ana mo frɛ ma me ne baaye wo frɛ ne baaye no hye ne nkom sɛ wo afisa sɛ ye mra no wawo wa na wa hye me nkom at the end of the day remember enkom hye no abem afisa sɛ mu duru honom no wawo ampa ba de enkom hye ni nyina mu no akora na wo fa wo hye ne nkom ne kyerɛ me na akora na wu akora ni wu ye no emle duru ye sɛ afi omo sɛ ye adwuma na ye nyame adwuma ano mo sa ebe kofi hono enti amla Elisha ete se BBC yakoso no soma ne ba se woni kan kɔ no mfa ne poma enkonkoto eye akora na wawu no ekete so okɔ yode kɔto so wanyane na wo se Gehazi se tumrika eba ni wura hono etu oba ye obeka kire no no ana oba sikani ni hu se Elisha ni Gehazi eba eno dimrika kikiki eno koso Elisha musento koso ni mu no ana Gehazi yesa opia na to atwene asama Elisha ka ye ne se jano na we die ewurade die hintame ma ehunu da okay enti enye de bia na we difo a etata nsoro bu onu ma ya no ka asem bi na difo kura na asem wi ato no difo ye nipa difo wonyale difo wudidi okoba se ne wo a wo hwe me wudidi no saa na me ameti ya medidi eti enua ne die kura mpom no eti mi kofa se bi yade e de blaye eti ye de bia ye bibia na wo behunu eti ne ameka ne se anu nti no aye nipa nsusu mfa ne ho ntu nipa so ya problem no Ghana ha ya problem no ye de nwahye asofo mu de nwahye prophet mu de nwahye akomfo mu de eti at the end of the day no se nipa ne feli upe na wabamabu awa brabum eti ye bibia na obi a wo ye nkomhyeni wo behunu ade bi wa wo hunu ebusia me kai wo se aha
too much GH you never suffer penny asumdwe sofo ena ene ne etwetwe enkomo no sofo am ya tia say enye bibia enya bribia ena nyame kasa na so Ghana nyankopon de yenim pa say political season de nyame kasa if we say political season bia di for ne ba bonten ebe ka ne nyame aka kire wo asumdwe sofo ye di for kase no so wura sunsum no hu sunsum na ye ba beto abe ye bebo api papa ne ye bisa ne say Ghana ha yenim say anye MPP a eye NDC na this season no omo enim omo dada no yenti omo nka yati new force a eye chadanka yati afafranto omo nyina e pri wo mu denden dia obi a kire se ne ho ye den so betimi edi aba no bebre na aba bonse di kan de competition bia betutu a e kire ne nyame a kire mo se oba bedi nkunu ye mo mpini papa ne ye misa papa se owura sunsum no Dr. Mahamadu Bawumia ene ye mampini dada Mahama omo mienu no omo gina brete sen e wa konwa no papa ya saba ye beto aba afi ya bato afi sane me di kan ka safa abato afi say dru super na di fo modwuma aba pa if say obi a ehye ne nkom papa woye nyame ni pa kese na ye di fo kese ya resunsun mi say ye hwe papa Mahamadu Bawumia ebi mo kra akoye ne say eye sebio northern form you know sebio pepe form you know na age na for the first time e ma ye beto mo so aba enu nti kra ba ko chance wo soro chen ba ko ebi mo so kra ka se ba ko ye Kristo ni ba ko ye Kristo ni na se ne Ghana ha so ye Christian nation ne de bibi adan se se ne ye Kristo ni no ene befa ebi so se da bi enya sa na tie wa ye difu Mahama ene Bawumia say na wo Ohema me say ye di nkomo me di ka revelation bi a vision bi a me hu ne based on a prophet Victor Kusi what in commission bi a obehye me ka bibi wo na woni bibi yan kla ne ma bi wo ha say rams no abato wi a ye beto no woni say Rollins former president and also the late president Rollins Jelly John Rollins ono ana say ni din je no sa jeje no esi omo chiniye no eso esi NDC fo chiniye no so okay former president Rollins awonya ne din je no esi chiniye na NDC fo omo symbol no exactly enti eno ana be mo victory enti no wonder say omo fa je mienu o say John Mahama ana Jane Mensa enti sa jeje no and I represented a former president because one a founder of NDC. Etiano na adiaba kwaya na me de radia so say omo na aya sabiye te form wase aye kuma wo mu no omo wani o omo nante pa ye because say aye obi asabio sabi manu sisumina so ye ti bonko so a enka John Dramani Mahama former president okoko fa Jane Mensa no Jane Opoku Agyemang no first time anko ya fa ma no ko besesa no onzo di ka fa no emre bi atwam ama ye ko besesa no ba bisa ho se edi enti na still na papa ne so no a no hia no if you say na ma for kra kasasa papa o ma me no wanyi e ma so enim se mo no poso chi ye enti se okofobia be running mate se ne ono koye ma pini dada Mills running mates up on your mefa currency or call you to be na ade no aso a ho kra ko share nkom wo ne party asika say enche se wo be di president a ma me no kra betimi aba be president da ko se ne Mahama so yo no so be president exactly it is se ma me no kra Mahama e po bi na be ne vice ankanya ma me peni mu ani fie ko ani mu amono posache no na se wo che se sunsum ne wasentin of ma me se ne right John Dramani Mahama onam was an ordinary person okay when I win so your president but John Dramani Mahama will cura the heart, the boldness of Jelly John Rollins. Jelly John Rollins spiritually no why a prophet. Why a soft opinion party for opinion. Sa impartation no and I talk a year John Dramani Mahama so. It is spiritually no John Dramani Mahama or no on your ordinary president. But John Dramani Mahama spiritually no why a prophet. Okay. It will not and yes will be better than come. And wa faso de trusu ne running mate and yes will be na beka chance fa we ono aka na answer spiritually wo wani etiano no faso de trusu ye because na wo hu se hunhum no sa jeje mienu no esi wo mu chini ye no so okay eti sa jeje mienu ni si chini ye no so a edien na ebeboa ame etimi awini eti wo se wonya wo bia
wo kura J no da ba connect with ni J no na kwaye the founder and the general overseer of a yes our party no which is the former president and also the late president Jelly John Rawlings etia no ana mami unsa spiritually na chiniye asiedun ketia edi chiniye asi aye Jelly John former president Mahama Esono but men kasim we say say we maka over years there's 3 4 5 years ni mama sa prophecy we and anytime bia menya prophecy afa NDC for no esaba emubiem abrante ya no yi movie awa Ghana hai say wo play ododio say fa wo play John Dumelo one fan wo me masa prophecy no and I don't know say edru ni nchen ya tama na Rollins tiase no me ma prophecy ni ka che ni say on get closer to Rollins because Rollins person di key bi e de mano ansa ni wo key na wo de be mano no e be ma sa John Dumelo se ne nkwanso antwa ntem obeba be ye president e wo Ghana papa John Dumelo mama sa prophecy no over 5 years ago e wo Kumase John Dumelo so okọ akansi na edika papa wa nwini o dia wini a wan wini no eno na make a tell say key bi wo honom race na omu race no he mama ka hintase mi nkyira wo unim de nti a ema Akufo-Addo wo struggle ya the first time the second time no wanya bibi wo ho eno sa de na wo ma hunti later wo be hunu ye no wo kandifo bia no matter wo dibra wo eye de ya sa kandifo no wo key bi na key no ni nyina wo Akufo ho no etu obi a sa abatoa we say opeso o we ni say akwa eye John Dramani Mahama ensem maina wagu no jeje what the key no e de man no ansa no wo enti key na naka wose ko di John Dumelo honum no say ababeti eye Mahama honum enti John Dumelo beti man get closer on my papa ni ye pa because empanifo bi baby say ade a akola ejina esiesu a wonhunu no panini jira fo ma wohunu tra abebuo pa na media ma wo mu enti eno na ko ha eye Akufo-Addo spiritually na onya enti amna wotim get closer to papa no na papa ni bie ni mu no eno na ma no benya na aba na omode to ya ema owusu bempa se ne nkom hye bi a wo hyehyehye no odo se wo ye ne ma de ba se John Akufo JJ Dabi MPP for yi Akufo-Addo no Kofo se Kofo emie na komemu amfa key no amfa ma Akufo-Addo a enka it doesn't matter eye enkom hye ene direction owusu bempa be ye kan ye adwuma da ebusia what is any ensem ne ko we eye asomdwe sofo oyidifo kese pa ene ensaka na ene na etwetwe nkomonye be ko no ho na sene onu ye difue na ohu ade kwan be na se bia wo hawo wo okaso kire se ebia ohu text message kra wotimi hu ni di wachi ebia na bibi hawo na opese onya nyame difo bi ma ne hwehwe ma wa ye be ko no ho na wa kire kwan ye ofaso a odi hu ade efa ho ne ne ebeboa wo owie a odi na kire kwan ene ne number e di atodwa ma ye papa oyema ni wo mu say enipa bia wo kwa wo ba no unim ne da wanim unim ne da wachi wonchem ni wonchem kurampo wonim ne ebe koso etu enipa bia ho hia say obenya honhom mu nipa e wa ablabom David no one prophet I friend say God eti ade bia besi bia no God ehunu ahead no ba catch David say kwa David ade say ni na eba besi o enti ye say ade say ni na ebebo enti ye say what planning ahead enti David ni ama no obeye bia no na ye ne prophet e friend say God and na man say rules and regulations amani tu sa na mo no etu onipa bia wo hwe me bia no maame ye meka ne say onipa bia ni wono ma sabi obro honhom so onipa bia blabona wo bono obia ni wono ma obro honhom so president ehia honhom nipa minister ehia honhom nipa
wo nipa bia baabi a wo wo sika wo nyina wo nya wo mu nipa enti mesra wo ne hia ne se wonim se bibi ha nko ade a ene to anamon na sabi apese wose adidi kwan wo enwa wodi ane se ne ha wo no woni me be kasa na wa fra me e 0247 882774 0247 882774 wo hwe screen na se kurampa egu hono ne ha wo bia no wodi wo pa wo fra na wo ye chinjidifo a would they just give me your date of birth, day born, and I'm saying, Sika. Now, you need a social shim, and mount. Near would be a one country, no. If I never found what they need, did their child, and what you know, we see 2 1 and more. Me, I started from there. And must be you, Quasiabin Conco Tokusia, 3 cities, and from Mamikun. If you are near there, bon wo buy. Now, bon wo buy ya, wouldn't him a beer or china, or baby, I will be through a cinema bano, or no never Ghana. Efra wo yehiem eti bon wo ban na ewurade nyankopon hira wode adom wo no entimi emrem me okumase sokoban de baabi ba akopɛ wonya duru kumase adum wo se wo pɛ sokoban ka wonya faka no na wo frame ya me ne obedi nkomo ne ha wo bia no ewurade nyankopon be fa me so e de aboa wo ai ma master pedase papa me se dase pa aboa pese wo o se didi kwan enwa ntema didi kwan enwa ma bopin papa na frɛ ne de number ne begu ase sunsumo ha obi bopin papa na frɛ na akwanche bi wo bi odi begu form e de ama me kai wo se aha aye too much gh aye subscribe my page we mi adoma no so ama upload bi bia unsa etimi aka aye spiritual programs e na ya na ye de bro political issues enso ka ho ne ye kwaso abrabom nyina de bro e wo too much gh ebusua aye follow yen so e wo Facebook aye too much makra